throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Selam dostlar, sizlerle birga bo'lgan o'tib bugun biz tozaq ko'rishi degan o'yin o'ynayotgan bo'lamiz. Bu o'yinda hech kim tushunmagan shaharda o'ylabdim, biroq qiziq aytganda o'ynashga ketdik. Dostlar, bu meni alg'asi uchun kanalda kanalga kirib like bosib qo'ying. Sizga o'sha videoga 5 like qilsa, kelesi bölümü çıkardı. Like yaptık. Bundan negizmene üşüm oynap tutalım. Size korsiteyim. Ne kırpıttım. Hazır. Ben kıyımız çıktı. Lan oynayayım salkettik. Yok gelmedi. Divan kadar. Şimdi şerikten yapalım. Tuvalet varken tuvalet var koyuk. Tek kadar var. Hatta kley. Ana şeker vardır o. Ne kabarıktan. Televizyonu böyle. Hey. Hey. Sık. Hey. Hey. Git. Şık. Kırma. Şık. Ne var? Kalkıp ne var? Kalkıp ne var? Şöyle kalkıp. Klidna żartramıza. Ama stavlara tıklayalım. Hey kilat. Kaçtasın? Bu seriyasını bilетін сияқты dostlar. Bunu компьютермен de oynауға болады. Көз жасы болды. Келіп қазамыз. Ашуланады мен істегеніме. Бош деді скетч. Бош. Бұл ойын сәлем көрші дегенге ұқсайды, бірақ аты тозақ көрші дейді. Тағы не бар істейін? Так. Қысайды телевизор маяқ кесейін. Сковородкаға көрсей. Эй, босай. Молодец. Давай. Gördü. Şulandı. Bak dostlar. Ne? Dostlar, endi bizim video аяқталды. Бұл енді бірінші бөлімі. Әлі бізде көп. Сіздің 3 жыл ал. Келесіде маған түсіретін болып. Ал, достар, қосшы болыңыздар. Егер ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетейік. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.